France, we are coming for you. Get ready. Kublai vi baroki football fans, saya sempat hari ni ke video ini page hakabede bat kawai ni jingkren jong star player napori Spain hakabau lakam ya lade bau unlak baik ban penlim ya ke France haga semi final kaban salong la shai shiteng mid kata ke Spain persya ya ke France. Tina mar kata skam hari ni ke video ko ki football fans ke badai na postin megalya la video ki fans jong ke Spain la ni ki fans jong ke France. Te nginum kan ya kata ndai skam ni ke video ayu ulamin yamal budi way ni star player jong ke Spain ula keren ya forward dan ni klori le ka mbape. Hakaba ulamin yamal ula kno ya mbape da badalile numting yaute player jong ke France hakaba ulala ban pelim yaute sansen kenti hagi ni gijing le kai ki baladap tina mar kata ula kop ya mbape da ka bawong ba mbape bat ka France ki banting ya ka Spain namar ka Spain kalala ban pelim teng ya ka France hagi ni gijing le kai ki baladap bat khamta mai ulamin yamal ula kam yalade bangahi dalade ngalala ban yale kai bah ban ngalapan rem ya ka France bat kumcuru ya player jong ka France mbape lagade nagari ni nak klub kebanga ngayale kai ka France kade banting namar ngila dep ban penrem teng ya ka hakini ki semi final arsin kata ha ka Euro arjar arpsau bat ka Nation League arjar arpusan tinamar kata ka France kade banting yengi omba mangi ngihak banting ya ka France laban rap susu ulamin yama tekum taune uklur yele kai badangki na po ri Spain ula penkut susuru da ka baong ba ka France kadon arteli ki option bakanjin lakan poi license kenti syaka final ne kan sya remno hangi hagane ka semi final jong snem arjar an prio tiki habanjit igini ki arteli ki option laban rap susu ulamin yamal nagamenta ban kop ya ka ri France ba ula ban penrem ya ka ban penit paying no ya mbape ha ka khatsan terik naka world cup arajar arpunrio tekendian gini pe je gani ke jing penjisha lor ke jingkren jong lamin yamal ya Kylian Mbappe bat ke France ke Spain kala dep ban penrem ya ke France ha ke Euro arjar opsau ha ke semi final ha ke ba kalala ban penlim da ar la iwe Haka Spanish Super Cup final ajar opsan haka ka Barcelona klub pendim da San Laar ya ka Real Madrid kadba haka Copa del Rey final ajar opsan ka Barcelona ka pendim da lain Laar gol ya ka Real Madrid haka UEFA Nation League semi final ajar opsan ka Spain kalala ban pendim no ya ka France da San Lasau gol Kedua ke Spanish Super Cup final ajar arpunriu ke Barcelona klub pelimno ya ke Real Madrid dalai la argol. Tikani ke di jing punisha halor ke jingkren jong ulamin yamal ya Kylian Mbappe.